laawolkisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, summa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil al-Qur'an al-Karim wa zidna ilman wa 'amalan nafi'a. Nafugol question min arano on ka nafugol be landi be wi tigi tigi on tigi yaha be juula darde sappo e tati ka rabbin dinugol. Est ce que no himo wawi hande kay bay o wowino nafugol ka suudu? Est ce que himo wawi nafugol hande kadi? Himo wawi nafoyde hande kadi ko haton jini e nafugol wotentini mutlaq on. Kono hande be wi en sa nafide imamu ha o gayni juulide imamu ha o gayni julde fo awindante juuluɗo jemman fo. So on tigi non yahi ɓeydoygol mo haton jini rakaaje goo ko waɗata siko istikhara siko goɗɗum go o haɗaka ɗum ɗon o haɗaka ngol nafugol ɗon. Goɗɗo kadi question men ɗimmo o wi kanko si tawi wona dewal o nangi haray o ŋaɓata sundula, kono so nangi dewal tun o ŋaɓa e sundula o gerda e mum ha gasi haray ŋaɓugol sundula ko sheytan ko immorde sheytani, ilugol ko immorde Allahu subhanahu wa ta'ala. Ala non ko shari'a shar'ini wondema tigi tigi on mono ŋaɓude sundulla ko o haalata. Sa haali non haalaji moƴƴi subhanallah ma a'udhu billahi minash shaitanir rajim ɓewi haɗaka, kono ala ko shari'a shar'ini wondema ko ɗum ɗo haalete. Ko woni non sika ka nder julde bonna e julde son tigi wattana lila tentini hara ko jangugol wano ka fatiha si a ŋaɓa e sundula nulaɗo wi sika ka julde eto gaɓɓidoɗa forsa hara on taali hunduko kon. Si a onti hunduko kon kadi darna ko jangata kon hara on tigi sonkali wano otowi ɗum ɗon kadi haray seytane jala e on tigi, par ce que ko seytane addata ɗum e neɗɗo. Haray tigi tigi on ka julde foti ko fatiha kala ka woni simo ŋaɓude sundula nulaɗo ko wi ko yo gaɓɓido hara on taali hunduko kon o aretta ko jangarta kon. So gayni tigi tigon o kontina jande makko nden ko immorde e sheytan. Haray tigi tigon ɗum ɗon kadi ko yani neɗɗon ko yo toro Allah, yo Allah kadi ittamo ɗum ɗon ko ñawgo non. Neɗɗo ko tuma o nangi dewal o heɓa ko sowon sinatamo hande kay ko yo waɗu non duwawe ɗum ɗon vraiment tigi tigon yo Allah ittanmo. So juuli o toro Allah iway yo Allah ittanmo tigi tigon wonduɗo e ɗum ɗo on danda ɓe alda e ɗum ɗo ɓen tigi tigi on par ce que ko ñaw iwrugo e sheytan. Landa men tata ɓangal imamu on fatiha makko no selli seeɗa yani no feƴƴo no wawo ɗumannade goɗɗo gono ton imo wawi kono si o ari imamu on doga yeeso fi wata o julnu, est ce que kanko non joni si a hawrodiroy ka imamu o woni e bonnude ɗon o sellina haraka o sowdoto ɗum kanko o sowdo o sellina ɗum ɗon dara imamu. So jangi o sellini ɗum sellinanta ko imamu kon. Kono non si imamu tawi fatiha mum on hino selli kalfe ɗen fo hino selli hiɗe ari, si oɗo nangi julnugol e ɗiya suraji hayso heɓi hara o heɓi ton qul a'udhu ma o heɓi ton qul huwallah, si tawi selli haray sunna o heɓi hande kadi hayso o bonnoyi yeeso ton julde nden haray hande kadi hinde selli. Haray julde nden tigi tigi on haray julde nden hino selli. Ko woni ɗon non ko probléme jano si tawi ɓurɗo mo heɓike haray ko julna haray ko ɗum ɗon ɓuri e moƴƴude sellinɗo fatiha on e ɗeya bange fo haray ko ɗum ɗon ɓuri. Si heɓaki noon tawi fatiha on hino selli to kadi mo heɓude kalfe selluɗe ta fitina aru haray ko selugol mo o wona ɗon ɓay o woni kadi añanɗo haray ko selugol mo ɗon hara fitina raali ɓuri e moƴƴude haray ko ɗum ɗon tigi tigi on ɓura landede. Ɓe wi Sheikh Mouhammad Ba wonɗo Angola on ɓay heri mi yeymo tun ko Côte d'Ivoire. Ɓe wi hari law kamɓe hellaka maɓɓe no gasa si iri ndin juulama fayɓen fo dogay fi raɗagol sheytan. Kono nun islamu e wiye ɗum
a sheytane raɗortake wa bareru ma wa kullum parce que goɗɗo si wi dogay raɗo ko renta ɗum ɗon haray ko sama kala o woni jon non fi ko goɗɗo barmuno ton ko wana ɗum ɗon enen mapini en haray sheytane ko raɗorte ko auzubillahi minash sheytani rajim salligagol en juulugol en ko ɗum o raɗorte ɗum ɗon haray ala asili ka dina ɗum ɗon haray ko woɗɗitagol si fayɓe ɓen no wadde koye ɓe yeete haray tigi tigi on hunde nde ɓe woni wadde nden haray jara hana ka dina mawɓen taɓe acci ha sifa ɗum ɗon tabita ɗum ɗon ala ka dina ala asali ka dina ko woɗɗitagol ɓuri moƴƴude ɗum non haysi noon Allah waɗi haysi ɓe yi'i sheytane wigol ko ɓe ƴettu kaƴe ɓe raɗomo haysi hara ɓe yi'inomo islamu landaki ɗum islam na ɗum wi yo sheytane raɗore ko zikrullah sheytane raɗorte yo Allah woɗɗintingen sheytane. Cinquième question men jiwa ɓon debbo himo horude kono o ƴettata coñciɗin no haniri no mo faggitade bakkatuji en andi ko ka ko hunde kadi wonde compliqué yani ɗumanninde seeɗa en andi enen ko non ɓuri hewde mandorɗen kamen joni noon mi ɓeydita ɗon kadi hunde wotere debbo hino horude coñci makko ɗin o ƴettata coñci ko coñci africain o mari to waɗugol metelola gayna waɗa dolokke hara juɗɗe noori haka koppi juuɗe dande wonde haka enɗino acciti wulerde noori haka feccere beleru oɗo ko imo yeddude allahu subhanahu wa ta'ala kono ndara kadi ta modi makko on pantalon makko on no feƴƴi hormore nde ɓeeɗo ɗiɗo no fota ter ko oto si piyoyama oto kadi ko piyoyteɗo ɓeeɗo ɗiɗo no fota ter debbo mo ƴettata coñci l'islamu ɗin e gorko ƴetto coñci l'islamu kono tawa hiɗi hewti horɓundere makko nden ɓeeɗo ɗiɗo no fota ɓe fof ko ɓe piyoyteɓe si ɓe tubali amma noon suumaye maɓɓe on ko ɗum ɗo woni suumaye on uytike ha no wawa wonde o yoɓoytake kono o yoɓata kadi ko bonnay ɗi suumaye ɗi yoɓetake ɗin par ce que nulaɗo sallallah sallam e make kala mo selali fenade e golle majjere Allah haajaka ko accita yani ko horata kon Allah haajaka e korka makko kono noon o wi'etake yo yoɓu korka makko kan kono baraji ɗin no wawi joni si goɗɗo nangi juulugol o nangi miijoji aduna o miijike fi aduna o salminoyi o windantake baraji ay fus kono o wiyetake yo yoɓu julde nden o heɓal non ay fus korka makko kam wi en hino selli o yoɓataka kono fayde o yoɓetake ay fus gorko on non kadi yo o wattan yila muradu dole o anda gorko tippinɗo coñci feƴƴi hormore e debbo mo tarata ka islamu hiɓe fota ter ɗum kadi mo be wattanayi lay ɗum ɗon siwi ɗon zaka ittugol muudo suumaye on ya jogi famille hiɓe woɗɗitima ma hiɗa woɗɗitiɓe est ce que joni nun a ittanayɓe ka wonɗa ton ma ɓe ittante ko sengo woto o landino neɗɗanke fo neɗɗanke dewal ngal kaka o woni ɗon o hani ittude ko ɗum ɗon woni ko saria on wallini si tawi noon a heɓi ganto hiɗa Europe ma sa itti a alamo jonna ma a wata ittude a neli yoɓe ittane to hino selli ka wonɗa ɗon a ittaniɓe ɗon kadi hino selli ɓay tun ko famille goto ka ittirawo hino selli kono asili on mo be ko yo ittu ka wonɗon ko fiɓen tampuɓe ɗon ɗum ɗon waɗira si tawi noon newaki haray hande kadi ko yo ndaru ka newori wosi ko hella ka makko ɗon ma ka maɓɓe to yo itte tun ko ɗum ɗo woni ko ɓura landede kon Allah faamingen ɓe wi goɗɗo no mari ɓiɗɗo mum debbo jombaɗo kono o haɓide modi makko arti o jotti ɗon ka maɓɓe ɗon ha suumaye on dari hiɓe horira ɗon est ce que ɗum ɗon probléme ala e mum woy probléme ala ko ɓe horata kon korka kan hino selli ko woni noon si tawi woni hawre waɗi hakkunde gorko e debbo ko yo moƴƴintini hakkunde maɓɓe si tawi moƴƴintinetake yani ɓe sende ɓe waɗa ko Allah wi kon imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan si ɓe wonda ɓe wonda si ɓe wondata ɓe waynidire e kadi saloɗen kadi enen worɓe ɓen fop forsugol rewɓe ɓen okkaɓe kaɓe yiɗa selen kadi okkugol bobo jiyowiya mi okki oɗo koto am mi okki oɗo jaja ñande o jibina busi ko ɗum so jibinama minitirimo jaja haray mi okkima mo kadi
si tawi a hokkimo ne'ugol hino selli kono siko fi mariage sella parce que himo wawi janɗoyde o tawa ɓiɓɓe yaye makko ɓen fof o falaka ɓe joni noon o forcetake ɗin ɗon piiji hiɗen waɗaynoma ha hande hiɗen waɗude kono selen okkitirgol boobo tawa ko fi mariage ɗum ɗum kadi sellaka sharia parce que forcegol rewɓen ɓe yaha ka ɓe yiɗa adday tanaji sifa ɗi joni noon so tawi o jiyo artuɗo wonti ɗon tawi koye bonki o woni haray ɓuuri bonde ɗum ɗon haray ɓe sinci ko harmi ɗum ɗon foti mo jombanoma o jombaka ko hunde harmude haray ko ɓe eto ɓe moƴƴintina kono korka maɓɓe kan si ɓe hoori ɗon ɗum bonnata korka kan kono noon koyo ɓe eto ɓe arrange hakkunde maɓɓe wonde kadi ara oyano voyage wonde kadi ara no wowla no ronka solution ronka heɓade ɗum ɗon haɗata ɓe hoora wona hay fus yoɓe arrange tum ɓe eto gila law hara ɓe forsali ɓe e jeetati on kono nun islamu wi e golludugol e neɗɗo si'ajo islamu wi a hay fus andi islam no newnanma ya golludu e kefeero no newnanma ya golludu e sirkowo no newnanma ya golludu e si'ajo kono yo taw diina ma kan haray ka laaɓi pos kala ko diina ma kan haɗi tawa waɗetake tawa ko diina ma kan yamiri tawa waɗay si ɗum ɗo timmi mo faalaɗa fo a golliday mo faalaɗa a golli ko satti wo non ta tuusu tun diina ma kan ko yamira kon a waɗay ko haɗa kon a woɗɗitato si tawi on golliday koye hoore ɗum ɗo so on gollidata koye hoore ɗum ɗo tawa naɓore few so tawi noon woni ɗum ɗo dérange to haray harmi gollidugol e on tigi hay noon hayso ko julɗo si tawi on golliday diina kam bona haray ɗum ɗon harmay na noon fimo diina mum tabintinaka question jeenaya bon ɓe wi nelugol ɓeygu mum yo hoorino e mawɓe mum ɓe yani yanganoɓe e suuma e on ma horudugol e gorko mum kon num ɓuri ɗon ko horudugol e gorko makko on ɓuri par ce que alamu o jogani haqqe mawnuɗo wa moodi makko si tawi noon moodi makko nelimo ka mawɓe makko ɓen to fiyo o yanganoɓe kanko ɓuri wawde defude makko kanko andi ko honno ɓe faala o newni bonnata e fusti kadi korka maɓɓe kan hino selli mo wawi yahude ka moodi makko nelimo ton haray koye ɗoftare kadi haray kadi foppu mum ko e ballal haysi o salaki foppu ka o hoori wo e ɗiɗo bangeji ɗiɗi si tawi o waɗi o waɗali ko bonnata korka makko kan haray korka makko kan hino selli hika jaɓa kadi ka allahu subhanahu wa taala Allah jaɓa en korkaji men ɗi ɓe wi kefere ɓe ɗiɗo julɗo ani gorko e debbo ɓe julɗi kono hari ɓe jombidiri ma o hari ɓe jombidira fayde ɓe jatodir tum si tawi woni kamɓe ton no ɓe gerdunowo e ƴettere maɓɓe nden ton si ɓe ari ka diina islam no validi ƴettere maɓɓe nden woɓɓe no wiya no si tawi ɓe jatodirno tun hay ton dewgal haɓɓaka ɓay kamɓe kadi ɓe haɓɓa e dewgal haray koma ngal heyɗintine kono noon islam ko wi mo ari tawi no mari ɓeygo naati ka diina ɓe fof ɓe naati haray hande kadi selli si goto naati haray dewgal ngal boni ha ñande o naatoy wo joni noon si ɓe naatidi ɓe wondi tigi tigi on dewgal maɓɓe ngal hino selli faydi mi yaali ka islamu wi yo tefe ɓaawo ton ko onno ɓe ƴettidirno ɓay tum ɓe ari ko adenge ɓeygu mum islamu wi hingal moƴƴi ɓiɓɓe ko ɓe heɓuno ton fof ko ɓiɓɓe ɓi halal andi so tawi en wi en daaray ɗon sahabaɓe hewɓe fayda yaltinayɓe par ce que bussi nene mum e ben mum naatu ka dina tawi fayde jiidi ke haalanni koye hoore shirku wonno ko jiidi kono Allah validi Allah wi mariage maɓɓe on ino moƴƴi ɓiɓɓe ɓen kadi fof valida ɗum noon sahabaɓe gila e mawɓen fof no mari ɓiɓɓe heewɓe tawa ko heɓanoɓe e shirk taara islamu arali kono toujours ɓe naati ɓiɓɓe maɓɓen fof islamu jaɓi dewgal ngal ɗum ɗon en ala probléme e ɗum ɗon wiɗen ɗum ɗon hino moƴƴi o wi sappo e goɓon ɓe wi horuɗo o golla golleji heewɗi ha o wiya o tigi tigi on ronki o taƴa est ce que kon num woni ɗum haray horuɗo imo wawi eɓɓande fi korka makko kan si tawi noon feƴƴiti o tawi wonki makko kin yeeboto imo wawi taƴude si tawi noon ko tewunte o waɗi ɗum haray hande kadi waɗɗike mo waɗugol kaffara non waɗɗaki mo kaffara ko waɗɗimo ko tuubugo rutto yoɓito a ñallal ngal ko watta kaffara ko
hawtuɗo e ɓeygu mum balde ñalorma somaye haray ko yo eɓɓa golle makko ɗe kono foti koye gollude o woni mana e gollude o woni si tawi tun o tawi o sonjoto wonki makko kin tampay haray ko yo taƴu so taƴi kadi haysi o tewike passi o taƴi hara o tampa ko waɗɗimo ko tubugo rutto yoɓitoya ñallal ngal o waɗi noon haray bakkatu mawɗo mo duwa sunniroyede kay tawi Allah dande question 11 o wi gorko on tigi tigi on himo jombi kono o horata yon noon si nene fay ɓen defani ɓiɓɓe ɓen ta o ñamora ɗon haray ɓe wi kala yeddere yaltinayde diina nde bonnay dewgal kala yeddere nde yaltinta e diina nde bonnata dewgal ɓe wi si tawi noon nde duumike haray koyo ɓe sende joni si tawi o wi kanko horugol waɗɗaki o horata oɗo ko kefeero dewgal ngal bonay si tawi noon himo andi suumaye no waɗɗi ko sabu tun himo boni reedu ko ɗum hayta o hoora ɗum ɗon ko yo forcé o yewte ha o hoora si tawi woni kanko gurdam makko ɗan fof o jaɓata hoorde haray koyo ɓe sende par ce que o waɗi jani bakkatuji ɗin si tawi on tigi duumiki e mum haray ko ma tigi tigi on o serta e ɓeygu makko si tawi kanko yaltinayɗi diina ɗin o wi horugol waɗɗaki ɗum o woni kefeero 100%. joni noon o wi horugol no waɗɗi kono o horata haray ko yo yeete ko yo horu si tawi kanko gurdam makko ɗan o wi o horata haray ko ɓe sendidire ɗum haray hana kaɓe wonda korka debbo on noon kañum hino selli kono noon haray duumogol ɗon ɓe wonda e gurdam maɓɓe ɗan oya horata himo selli ken ɗum ɗon haray dewgal ngal kadi moƴƴata haray kanko kadi o woni wallitotoɗo e hoore bone Allah noon wi no wallodire e tagu walla nondirɗe noon mayda wi debbo himo juulude fiilordu makko ndun ara tun giriwde wotere kono no yaltirta ka julde ala sina ko yo accudu tun mo salligi mum boni ka nder julde o waɗuɗo golle ma joni goɗɗo jala ka nder julde o salminta watta e fu o accita e tun o yawa nangare gurgol so tawi ko na ko salliganoyte o accita e tun o nanga darnugol kadi o fuɗɗito fusse ala ko o yaltirta ɗum ɓayna o salmine ɓe wi natugol kal islam woɓɓe wi ay tigi tigi on haray ko yon tigi salligo ko yon tigi loto haray wana farilla kono noon nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam kamɓe mo naatino ka dina ɓe yamirayno yo o looto longal nde wotere kadi ɗum ɗon haray yoni hollali noon si o naati o lootaki kadi haray o naatali wona condition fi natugol ka islam ko shahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah o yewte tugale islam ɗen hara o forsaka ko ɗum ɗo ɓayalla wi la ikraha fi din ko ɗum ɗo kono noon si o lootike no jeeya e sunna kadi yo o looto longe ko marno kon fof ngal ɗon gotal no wawi mo yonande gili ɗo heɓi yeeso o yeyete ko ɗum ɗo waɗinta longal ko ɗum ɗo ila masha Allah harayna sallika gongol ko loota gongol woni ko joli ka sunna ɓe wi juulowo kadi e 15 on juulowo on o yejjita wi'ugol bisimillah ka jangugol fatiha o andi to yata waymo o muutoyke ka fatiha on no gerdata so bismillah on yo waɗe kono so on tigi yejjiti ara hande kadi o yiltantako fatiha on ka woni ka o fuɗɗi ka alhamdulillah o gasoyi ka wala dalin ko ɗon tigi tigi on woni ko fewndo sa ndari ka hadis muslim ko julde nden seddamo hakkunde jiyaɗo on e Allah ko wino ko si o wi alhamdulillah o wiyali ko so o wi bismillah holli haray fatiha on ka nder julde bismillahi on ɗon si o waɗama ko sunna kono si o waɗaka bonnata hay fus usa gongol kadi no andirɗen noon ina waɗe kono si on tigi yejjiti usaki hollali haray julde nden sellani no haray nde selli ɗum ko yo konti jangi makko hay so hiltanaki bismillahi on julde nden no selli gorko gadi o juuli geeƴe mo juula geeƴe ka juulirde o hoota ka suudu o naafina ɓeygure makko nden ko ɓuri moƴƴude ko yo ɓay wi'ama wondema rewɓen dewal ngal ka suudu maɓɓe ɓuri woyi kono ko ɓuri moƴƴude ko yo arde ɓeygure makko nden ka juulirde ɓe juula ɓe hoota e suumaye on andi wi'ama dewal debbo ka suudu ɓuri moƴƴude kono nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam e sa'i maɓɓe on fop
wana subaka wana fana wana lansara wana futuro wana geƴe si wana wagutu arɗo wata way place rewɓe ɓen haray no heewete ɗum ha hande fiɓe wi'ama ɗum subakaje ɗen fof si ari a taway tigitigo rewɓe wonde no heewi wono worɓe ɓen non so holli fi hino ɓuri moƴƴude kono no jeeya e sawaba kadi yo yahu o juulido ayɓe men tentini e suumaye on ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude kono noon si o juuli geeƴe o yahi o naafini ɓeygure makko nden probléme ala mon par ce que no woduno e sahabaɓe no laaɓe somi fayali hella ma'as o juulay dayno e nulaɗo waguto o yaha o julnoya kadi waguton ɓeygure makko nden holli no wodunoɓe ɓeygureji mum aratano ka juulirde no woduno bussi arayɓe ɓen holli so waɗi haray tigi tigon o moƴƴini hino moƴƴi kono si ɓe ardino kadi ɓe juuli ka juulirde ɓe hooti so tawi worɓe rewɓe ukkodirta harayno ko ɗum ɗon wonno awla kono ɗiɗi ɗi non ko waɗi fof hino selli ɓe wi debbo o ɗaani imo wondi e fiilordu o finoye noon tawi bimbi wano e 9h o finoye o tawi e jaka fiilor ndun taƴino est ce que o juula on subaka ɗum ɗon hino waɗɗimo juulugol futuro e geeƴe e subaka par ce que o anda honde o laaɓi par ce que kala laaɓuɗo ado 5h haray futuro e geeƴe o juulayɗi jon nun kanko o anda honde o ɗumanni honde o laaɓi jon nun ɗum ɗon ɓay haray ko ɓuri moƴƴande o anda si hari 5h yoni joni ko yo juulu futuro e geeƴe o juula subaka makko on ko ɗum ɗon waɗɗimo ko ɗum ɗon haray waɗɗimo ɗon kadi fi rewɓen kala mo fiilordu mum taƴi e nder jemma on o juulay futuro e geeƴe kala mo fiilordu mum taƴi yani lanni wano e gila e 17h ha 18h o juulay fana e alansara en wowlino ɗum e question men ñande goo haysen yiltitaki ɗon e gorko kadi o mari debbo ɓoyliɗo ka coñci o ƴettata coñci ɗin normal e ko wayti wano noon haray ko honno oɗo gorko duwa gerdude ɗo ko gera fof ko gera si ɓeygu ma tiggotako ma o wattotako dolokke yettiɗo ko farilla non ɗum ɗon ko farilla e hoore makko ko buumugol yeeso ngon jiɓa kono kala hande kadi coñci hedditiɗi ɗin si o waɗataɗi na yon wondu si o waɗataɗi wona ya accutumo fi o waɗali par ce que so accitimo fi o waɗali hara a kelɗa ko ya wakkilo ha ñande o waɗiɗi par ce que si o waɗali ɗi haray faydi ala golle ɗe o woni e gollude ɗe o jaɓante haray fof ko bonɗum yo Allah dandu en haray noon ko forsugol mo wakkila mo an yulsimaha bi adabil islami kala ko islam wi kon forsa mo no waɗira tintini ka coñci enen ko coñci africain ɓe wowti konon o yiri nene makko e yaye makko e jaaje makko fof kono hande kadi noon joni ko ɓuri moƴƴude ko yewtu adoɓe jombidirde wondema islam on kala ko ari o waɗay ko ɗum ɗon ɓuri e moƴƴude hara tigi tigi on kono ko yo force mo ha waɗa ɗum ɗon si o waɗata ɗum ɗon haray tigi tigi on gorko on katama par ce que haray o woni dayus yo ɓeygu mum no yedda Allah ma ka fami mum no yedda Allah hara o gertotako ɗum noon on ɗon haray o natta aljanna yo Allah dandu en yo Allah fewnan en rewɓe men ɓen fewɓe ɓen dumina ɓe peewal gorko kadi o iwti e voyage himo ñaami suumaye ɓay kanko mo duwano ñaamude o tawi ɓeygu makko kadi fiilordu muɗum no lanni est ce que ɓe wawi hawtude mbalde ñalorma suumaye ɓe ala probléme ɓe wawi hawtude mbaldi e ñalorma suumaye siɓe e voyage kadi ɓeɗi ɗo noon hiɓe e voyage hiɓe hoori ɓe faalama tigi tigon ɓe faalama hawtude mbaldi si ɓe hawti mbaldi kadi fussi waɗɗaki ɓe sina yoɓoygol ñallal ngal par ce que kamɓe si ɓe voyage haray suumaye on waɗɗaki ɓe si ɓe hoori noon no moƴƴi haray noon ko si ɓe hoori ɓuri e moƴƴude kono si ɓe hawti mbaldi e ñalorma suumaye hiɓe hoori kono hara ko voyage fussi waɗɗaki ɓe sina yoɓoygol ñallal ngal ko harmi ko si tawi ɓe fof hiɓe jooɗi hiɓe hoori suumaye ɓe feeta ɓe hangaka hiɓe andi hiɓe hoori hiɓe anditi ɓe falja ɓe hawta mbaldi ɗon haray gorko on katama par ce que tigi tigi on haray o hooray lebbi ɗiɗi o jokkidira yoɓutugol ñallal ngal o tuuba o rutto e allahu subhanahu wa taala debbo on kadi tuuba rutto e Allah yoɓita ñallal ngal woɓɓe no wi hay kanko o waɗay e lebbi ɗiɗi on kono ɗum ɗon jolali e sunna o wi ittugol muudo suumaye on wano bantara e ko waytata wano noon haray tigi tigi on e wano bantara en andi kamɓe arabo ɓe wano ɓe ittay ko wi'a ko piiji ɓuraɗi ñaamede ɗin
wano le ɓe ittayno o honno le poudre on wano nido e ko waytata waɗo noon ɓe ittayno ɗum ko wiyete ko ñamete kon hara wona maafe si tawi ko ɗum ɗon ɓura ñamede no wawa ittede yon tigi ettu tun ha yona ko etete kon no wawa ittede si tawi ko ɗum ɗon ɓura ñamede e saare nden e village on ɗon na leydi fof ko village on ɗon ma kamɓe ɗon ko ɓe ɓurata ñamude kon siko ɗum ɗon ɓay ko ñamete wana maafe koko ñamete aray tigi tigi on tigi no wawi ittude ha dalil aroya holluɗo wonde makañum on ɗon ñamete o ittitake par ce que sharia on ko wi ko ɓura ñamede e nokkure nden o so tawi noon ko ɗum ɓura ñamede alhamdulillah tawi kadi wana e maafeji ɗin kontete na e maafeji ɗin kontete koko ñamete alhamdulillah ko ɓuri noon moƴƴude ko yo ittu ko ɓuri lollude kon ɓayno anda enen afrique ɗo ma tentiniguine ko maaro ɓura ñamede e leydi ndi ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude on ti kadi suɓa ko ɓuri e moƴƴude ko na ƴettugol maaro wi gi ñametake ma kañum ñamata ɓawiyama ko maaro itta koko ɓuri e moƴƴude kon on tigi ittata kono tentini enen guineen ko ɓuri moƴƴude ko en ittu maaro kon ko ɗum ɗon ɓuri tigi tigi on fayde guineenjo mo ñamata maaro harana nawnare ɗuuɗa yo Allah wallu en ɓe wiɗo kadi neɗɗo sokaɗo imo hoora est ce que mo wawi hoorde kono saayi mo ɓe addanta ɓe ñamete on ko saayi haray ka o hoori ɗon saayi ka hundete ɗon ɓe addata mo yahi e kaso ko kanko andi si tawi hino weeɓanimo hoorugol mo wawi horude mo wawi wonɗo e voyage si tawi weeɓanamo yo accu horugol ha ñande o yalti kaso ha ñande o yalti ka kaso ta o nangu par ce que ton ko o laamaɗo o waɗinte ton golle no o wiiri noon saayi ñamugol aray tawa ko ñalorma sa rati ɗon a ñamali ko ha janggo kadi ma hila machallah on ɗon ko yo ndaaro sino weeɓanimo ɓe wawimo wallitade o waɗa suuma e makko o ñami addiran mo ñamete jema so wawata e waccutu horugol ha ñande o yalti o e hiɗen toro wonɓe ka kaso ɓen fo yo Allah newnan ɓe tigi tigi on ɓe yalta e jam ɓe ala ka kaso en newnan en hara ɓe naatali nde wonno kaso moƴƴali ɓe wi photoji ɗin kadi ka marchandise ji yeeyoɓe ka butikaji e maaroji ɗin piiji ɗin fo en andi photo kam sikki ala ko haram kono noon si ari daruri tawi hande kadi ari hay ka ñameteji haray hande kay ɗum ɗon ko daruri si on tigi soodi no wawi sekude hara bonnata marchandise mum ma bonnata tigi tigi on yon tigi ittu si tawi o wawata ɓay hande kadi ari ko daruri o sela kono mo andi ka wonki makko ɗon hara o yiɗa o jokka hadisa ko nulaɗo wino ko man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi ha ka hadisa on hattunoɗo ray ko ɗum ɗon woni tigi tigi on par ce que sa wi a sekay ɗum ɗon fo a heɓoyay kadi wonno ronka marsude e bonna kadi jawdi hara natoyi e bange go kadi e goto mo Côte d'Ivoire on himo landino na landawol kanko waddi o wi ko pay koye adduna message haray o torike jama on fi Allah e nulaɗo wi'etake fi Allah e nulaɗo ko fi Allah tun kala sa wiyayo goɗɗo accu ko accirgo saabu Allah sa okkay si a waɗay si a haɗitoto ko fi Allah tun waɗete fi Allah e nulaɗo wiyetake fi Allah e mawɓe ɓe wiyetake fi Allah e Israma wiyetake kala accirɗo saabu goɗɗo o perdi ko saabu Allah tan accirte ko saabu Allah tan tororte goɗɗo waɗe fi Allah waɗa hunde kaari ko ɗum ɗon tun wiyetake fi Allah e nulaɗo ko ɓe Côte d'Ivoire ɓen torino en yafaye ɗum ɗon e mo Amérique on kadi o landi question nogaye naya bon o wi mo mari ɓiɓɓe kanko e modi makko kaɓe wonɗon jangetake few fi diina jonno modi maɓɓe ko ɗon woni e gollude kanko o geri ha o ronki ko honno est ce que mo wawi ƴettude faye makko ɓen o yaha e cae jangeteɗe diina ɗen ɓe wontira ton modi makko wontira to en andi jannugol fayɓe ɓen ko haqqe ko droit mo nene mo baba dowa jonnutude si tawi noon fiwata ɓiɓɓe ɓen perdu si tawi vacances ji ɗin ma si tawi gorko on jaɓiri yoɓe waɗir noon hara kanko wuyke jeɗen o yaha o tawa yaɓe ton ɓe wonda ton ko ɗum ɗon ɓuri e moƴƴude edi yoɓe accu fay ɓen foppu wonta heferɓe hara tigi tigi on ɓe yalta e diina kono noon ko yoɓe yewtuɓe fottana ɓe halda ɓe fottana wano e wuyke jeɗen mbay golletake asewe ala wano ɓuri hewde ɓe gollata hara o yaha ɓe wona ton o arta kadi ka golle makko hara alhamdulillah
haray ɗum ɗon kadi ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude. Kono si ɓe acci ɓen ɗon fof ha ɓe woni ɗon ɓe yeddi Allah ɓe wonti heforɓe ɓe nangoyte ka Allahu subhanahu wa ta'ala. joni non ɗo yo goɗɗo nangoyede ka Allah ko yo eto o wakkilo o régla probléme makko on ɗo wallitoɗen fayɓe men ɓen tigi tigi on no ɓe jangira dina men kan. O aduna ɗo kala ko o wawi wonde si dina kam marsali ko perdi. hiɗen toro yo Allah newnan en kala marɓe probléme e ɓiɓɓe mum ɓen fiyo ɓe faamu dina kan yo Allah hoynan ɓe. Kala ɓe Allah hoynani yo Allah duminan ɓe ɗum ɗon ha jannatul firdausil a'la. haray wallitagol ɓe kamɓe on haray ɗum ɗon tigi tigi on koko waɗɗi ɓe yewta ɓe fotta ɓe yafodira kadi fino fay ɓen andira dina. haray tigi tigi on ko ɗum ɗon woni tigi tigi on ko hani kon. ɓe wi question min nogay e joɓon ɓe wi joni yahugol asaf juulowo est ce que mo wawi do'ade haala makko kan. non, nde julde ɗo kande fuɗɗi ha kande hatti koye arabo nde sar'ina yon tigi wakkilo lando haysi koye téléphone ma haysi kaka réseau ji ɗo miɗo faala landade Allah, miɗo faala paɗe, miɗo faala téléphone, miɗo faala voyage te, miɗo faala ɓiɓɓe, miɗo faala ɓeygu, miɗo faala jawdi ko honno mi tororta Allah. ɗum yonata hay 1 minute ɓe yetotomata e wawi haalude ko ɗum ɓuuri e moƴƴude. ko fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. hande ka annan fewndi ɗo goɗɗo wi mi wowlay pulal ma, mi wowlay soso ma, mi wowlay dina kam bonay koye ara bon ka feŋa laare qur'ana o sansaka ha ande hayso ɓe fira nde français a taway qur'ana on no waali e bange. ɓe wi sujjugol ngol si tawi on tigi sujji wattugol julde nden hara ko qabla salam ma ba'da salam, est ce que yani ko jangata kon ko subhana rabbiyal a'la o jangata, est ce que si o gayni o tayyoto o tayyotako ko salmingol tun tahiya ala e muɗum ko salmingol tun. o wi kadi est ce que hara joni goɗɗo no wawi ƴettude ayewal ma suratugol o janga fi o heɓu arsike o waɗa ɗum ɗon adaduji busi o janga o duumo e mum. ko ɓuri moƴƴude kon e ko Allah torote kon ko juulugol ɗuɗɗingol julde nden toro Allahu subhanahu wa ta'ala. kono en wiyay hino selli nde wonno noon ka moccugol ko toragol Allahu subhanahu wa ta'ala fi ndikkugol. ayewal gotal no wawa filitede laabi 10 laabi 5 6 jeɗɗi la masha Allah fi on tigi ko tawa ñande fo ñande on tigi filitoto. ko ɓuri moƴƴude noon ka ɓe wi yo filliteɗon on tigi fillito, ka wiyaka yo filliteɗon yo ɗuɗɗineɗon on tigi o wasa ɗuɗɗinde. kono si tawi wana hoolagol ko ngal ɗo tun, par ce que qur'an sa hoolike ko ngal ɗo tun sa jangi a heɓa arsike ɗeya kan sa jangi a heɓata ɗum ɗon kay ko keferayagal non ɗum ɗon kadi hara e moƴƴani. qur'an on gila fatiha ha naasi kala ka ƴettuɗa a wawi moccude fiya goɗɗo ndikkuma fiya ndikku, kala ka ƴettuɗa heɗa wawi tororde Allah fiya heɓuma fiya daɗu. hakkille ɗen yo wawu jaɓude ɗum. yawawi ƴettude fatiha oɗon wawi ƴettude naasi oɗon wawi ko kala ayewal ɗa wawi tororde ngal hiɗa wawi tororde ngal kadi daɗugol. ɗum mo be anda ɗum ko haqqille mum. jonnon sa ƴetti a jangi pour ɗum ɗon haɗaka ɓay ko qur'ana onno, kono waɗugol ɗi adaduji kadi ha ɗuɗɗina ha accita dewe goo waɗɗinode ɗum haray labaka, haray tigi tigi on hana. kono ɓay noon kam moccugol hino fillite wiyen fillitagol ngol hino dagi, kono noon ko hawringol ngol waɗaka julde ɓuri e moƴƴude janga tigi tigi on juutinato Allah, par ce que Allah wi ko wasta'inu bi sabri wassala. en ala du'a o ɓurɗo moƴƴude wa juulugol. kala probléme ko goɗɗo heɓi yo yahu ka juulugol, ko ɗum ɗon haray ɓuri mo moƴƴande. ɓe wi ko honɗum ɓe taƴirta, ko jilu ɓe wawata taƴirde, ko yoɓe taƴu ɓe ñama ha ɓe gayna si ɓe juuloya, ko ɗum ɗo woni landal ngal. taƴugol si juula na ñamugol hara ñama pe ñama pla no ñama ñiri no. si futuro on heewi noddinama ko taƴugol wi'a ko ɓuri moƴƴude yo taƴire ko hunde nde defaka bananaru ma lemunere e ko wa'itata wana non ma pom. si tawi ɗum ɗon heɓaki ndiyan ɗam, si ndiyan kadi heɓaki waɗa non tamarore nden, si ɗum ɗo heɓaki goɗɗum go. e kadi ko taƴugol wi'a ko fuuja
tamarore wotere no yona tamaroje tati no yona kono ay waɗugol fuujangol busti kadi wi jeyaka e hunde wonde authentique kono fuujingol ngol ara alhamdulillah na do ɗuɗɗingol on tigi si juuloy ari no hande kadi o ñaama hakkunde no e geeƴa no newranimo ko ɗum ɗon on woni ka sunna taƴugol ha gayna hara ñaamali buyi ñaama seeɗa foti ko fuuja woɗi foti wana fuuja hande kadi noon o yaha o juuloya futuro ma o juula futuro on si o nangano ñaamgol par ce que nde taƴugol no yona hara futuro heewi joni noon haray ko yo taƴu tumɓa hara ñaamete on no wooda hande kadi hara o yaali o ñaamay ha o haara landal ɗimmal ngal ɓe wi si pay kunkun kabini ma suɓi lootangol mo kanko est ce que bonnay salligi nene jom ma lootan ɗomo on ɗe mbiya bonnata nde wonno alaka bonnoji salligi ko ɓe wi ko alkhariju min assabilaini ko yalti e yaltire enen ɗiɗi ɓe yaali ko massu o khaitim ma bawli ɗum ɗon alaka bonnoji ka bonnayɗi salligi haray bonnata nde wonno windaki ton hollali kadi wondema ko non hande kay non si on tigi salligi ke alhamdulillah no moƴƴi kono alaka bonnoji yani jeyaka e bonnayɗi ɗin landal tataɓal ngal ɓe wi'i si tawi goɗɗo hino juulude ɓaawo imam joni noon kanko o desidi o jangata qur'ana on ko imam on jangata kon hino yonamo est ce que himo wawi wadde istiftah on ɓay o jangata duwawol istiftah ko fuɗɗagol kala julde amma no wi'ugol auzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ɗum ɗon ko sa janga e qur'an on istiftah on a waɗaymo usagol ngol acca ɗum ɓay anga jangata fatiha hunde wonno e bange goo e hadisaji goo ko selli kadi aray jande imamu den ko jande ma ɗum ɗo so tawi on tigi woni o tawama eɓe jangata fatiha ɓen ɓay jande imamu den ko jande ma si qur'an on no jangede kay kon jentito alhamdulillah haray usagol ngol woni waɗɗake mo kono ɗa ko wi'a ko udditirɗum julde e façon wo mo on tigi wawi haray mo wawi addude mo o wasa usade sewtoyi ka ñuncetede o uso e question min kadi nayaɓo on ɓe wi haray lootanagol janaba wondude e sabunde ma ko honno on tigi gerdata looti feccere hoore nden o waɗi sabunde ko ɓuri laaɓude kon ay hay landino ɓen ɗon e laaɓano moƴƴa ko ɓuri laaɓude si on tigi loototo o lootoray sabunde o yaha o lootora sabunde makko nden ha o laaɓa pos o ara o looto longal makko ngal ma wara o looto longal makko ngal ha o gayna o yaha o lootora noon sabunde e fuuti kono na yo hawtidir si on tigi ari looti gila ka wuddu heɓi ka koppi yeeso e ɓaawo ha laaɓi o salligi wa juuloyowo salligi timmuɗo tis o ƴetta ka hoore o loota ha e reedu teppere o fuɗɗora ñaamo o gayntora nano longal makko ngal timmi simo faala o lootoroya sabunde e fuuti simo faala o yaha o juuloya simo faala o adora sabunde e fuuti o sakkitora longal ma o adora longal o sakkitora sabunde e fuuti kono na yo jillidirtake ɓe landi kadi landal men jiwa ɓangal ɓe wi joni noon o naafugol wonande marɗo bakkatuji ɓaray neɗɗanke toujours aray no mari bakkatu ko naafugol darɗe 12 ɗen fi heɓoygol suudu ka aljanna ka ko naafugol rawatibo on konno gerta on tigi koyo jillidir ko ɗum ɗon ɓuri e moƴƴude bakkatuji ɗin noon sa juuli wagutu ɗo oya wagutu haray ko waɗɗa ɗon e bakkatu cewɗo Allah ittante ko ɓuri heewde ɗi naafiloji ɗi waɗeten ko hakkeji ɗin ɗi yoɓitiroyte sa hoori suuma e hikka ɗo ko arata suuma e bakkatu cewɗo ko waɗɗa o
haray hakkunde ɗo haray ittete fo haray hande kadi bakkatuji cewɗi kon tigi waɗi o ɗi ittete haray yo jillidir wonde waɗa rawati bon wonde kadi o waɗa darɗe 12 fi heɓugol huɓere nden ka alijanna way kala waɗɗo darɗe 12 e nder ñellal ngal haray mo jogi huɓere ka alijanna ɗum noon haray aɗo subaka on ko darɗe 2 fana on tun no mari 6 ado on ko 4 ɓawo fana on ko tigi on ko 2 kanko mo mari 6 tawde subaka on woni 8 ɓawo futuro on tigi on 2 ado geeƴe ɗen kadi wona 2 haray a timmini 12 on ma ɗum ɓawo geeƴe ɗon no jillodiral no seeɗa inchallah o wi haray yimɓe ɗiɗo yeddodiri e landaw jeegaɓol ngol yimɓe ɗiɗo yeddodiri oya ko sunniyankejo o wana sunniyankejo kono wo sunniyankejo landi oya yo yaafo oya wi hay ka question ɗon ɓe laɓɓinano moƴƴa oya wi mi yaafike komi famuno kon kono tawi e nder ko ɓe wondi kon hollali o yaafike gasi ko wiyeten ɓay o yaafike haray ko o yaafike ko ɗum ɗon windi ka ɗeri ko o yaafike kono noon si goɗɗo woni sunniyankejo yo selu sonkudugol e yimɓe paske ko holli ko a neɗɗo sunna ko a jokkuɗo nulaɗo kosi sonkowi ma ngin uytike yeddodiral ngal uytike probléme ji ma ɗin uytike kono mo wonduɗa wa sonkida e mum haray anga jokka sunna haray ango probléme haray sitta ɓe e jaka ko holli neɗɗo on himo jangude ma ko neɗɗo sunna ko si tawi hande kadi probléme ji ɗi mo wondi e ma hara o heɓata probléme par ce que nulaɗo wi julɗo ko man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi ko si yimɓe ɓen daɗi ɗengal ma ngal daɗi probléme tere maɗen yani juuɗe maɗen ko ɗon haray wonɗa julɗo haray kala witiɗo ko sunna ma ko julɗo yo selu yeddodiral yo selu sonkudugol e yimɓe yo selu taƴodirgol e yimɓe sina ɗum haray o wa'i waɓeya yo Allah dandu en ɓe wi julde farilla juulugol ɓaawo wonɗo e naafude oɗo question noon ino satti seeɗa ɓe inni kamɓe ɓe ari ka naafugol kono tawi imamon juuli geeƴe ɓe ari ɓe anni joni noon ka naafiilo kamɓe hiɓe juulude geeƴe maɓɓe ɗen joni noon imamon kadi o jokkidiri darɗe 4 fo joni haray ko honno ɓe gerdata ɗon ɗo ko probléme sattuɗo won ɗo par ce que mi daari sual wal jaba bu heewɓe ustazu ɓen bussi wiyata ko ata waqqaf hono Cheikh Usaymin e ustazu ɓe heewɓe ɓe landama o bange ɗo ɓe wiyata waqqaf no woodi noon si tawi imamu on juuli 2 o salmini haray ko yo on tigi immo timmina ɗo khilafu ala ɗo hino moƴƴi si tawi imamu on o juuliɗe 4 non o reggidiri hande kadi hiɗen andi o bonni julde jemma ko 2 ko ɗum ɗon ɓuri e sellude haysi woɓɓe wi no waɗe 4 kono ko ɓuri sellude kon ko 2 sa ɓeydi ɗon tun haray a waywa ɓeyduɗo e subaka haysa jangoye fatiya ko ya artu tigi on sa salmini sujjana ko ɓeyduɗa kon joni o reggidiri ɗe 4 non kanko holli joni o bonni o sujjanoyi bonnere makko nden ɓe wi'i julde makko nden kanko juuluɗo geeƴe ɗen ɓaawa maɓɓe ɓayɗe fo ɗe timmi ɓe sujjani probléme maɓɓe on haray hande kadi julde makko nden no selli julde imam nden no selli julde makko nden no selli nde wonno o andano no waɗireno ma ko majjuɗo fi waɗirgol non ɗum ɗon ɓe wi'i haray hino selli ko woni ko boni kon laawol gotol no ton on tigi ara anniyo ko geeƴe woni julde o juulida imam on darɗe 2 imam on salmina ha gayna hande kadi o ronka kanko timminande hoore makko o jokkita imamu kadi e darɗe 2 arɗe ɗen darɗe 2 arɗe ɗen ɗe o addata ɗon ɗen kanko o salmini kono o yawasa salminde ɗum ɗo nde ɗo julde
ɓurɓe ɓen ko landa ɓe wi kamɓe aray ɓe dari e ɗon d'abord ɗum ɗon haray tigi tigi on ko honno gerrata ko adi kon hiɗen andi hino selli juulowo farilla juula ɓaawo naafowo ɗum ɗon kan hino selli haysi haalaji goo no woodi holluɗi sella kono ko ɓuri tabutude ko jogii dalilaji selluɗi kon ko hondema ɗum ɗon hino selli hino wawa tigi tigi on marsude no wawa waɗireede non kono oɗo masala kala anduɗo ko tawi ko feewi ɓuri ni alhamdulillah question on goɗɗo hino juulude geeƴi e ɓaawo naafinowo ka suumaye o ronki wadde darɗe ɗiɗi o waɗi nayi engros oya kadi mo geeƴe on continue juulude e makko tigi tigi on en andi ɗo o ɓeydi julde nden o sujjoy ɗiɗi makko on ɓawi o gaynoyi kanko andi o falji mo geeƴe on sujjude e makko jom gande komi hawri komi ɓe wi julde imamu no selli julde makko hino selli wallahu taala a'ala wa a'lam e goɗɗo kadi landi ka saabi gona ɗimmo wondema o fiiloto kono fiilordu makko ɗum taƴodiray ko honno non o gerrata ɗum fiilordu ndun si ndu taƴodiri e nder leerno gay e nayi andungal ñallal ɗon a laaɓi kono si tawi ko taƴodiri ko yona leerno gay nayi andungal ñallal ɗon onti ko tuunuɗo hande kadi si tawi no e nder leerno gay nayi tawi ko taƴodiri kon yoni ɗum haray ngal ñallal ɗon a laaɓi ko ya pottingal fewna ñallal fiilordu non si tawi yona leerno gay nayi ko ñallal fiilordu konti limugol ha ñande heɓoyɗa 15 ma ha ñande ɗallanni o ɗum ɗon ko non gerrete e musidɗo men kadi landi ka saabe gona sani on wonɗo États-Unis mi sikki o wi o yiyay woɓɓe no du'o si darnama ɗon e wi'ede Allahu akbar on hakkunde iqama on e takbiratul ihram on woɓɓe waɗay ɗon du'aw fusi ko woni ɗon ala ko waɗɗine ɗon ko jokkugol imamu on ndehimo darna ko wowli o wowla ɗum ɓay ɗum ɗon kadi no wawi wa noddinandu kono wiigol o gayni o wiya la ilaha illallah wiya muhammadun rasulullah ma habboɗa ha o wiya la ilaha illallah an kadi wiya la ilaha illallah ɗum ɗon sella maddugol ɗon du'a'uji ɗum ɗon sella ko selli kon ko jokkutugol mo ko wi'i wo wi'a ɗum hara wi'ali goɗɗum si darnan ɗum gasi hande kadi ko habbirandu horminor ndun arata ɗum du'a'u ala ɗon haala go ala ɗon wiigol muhammadun sallallahu alaihi wasallam ma muhammadun rasulullah ala ɗon ma wiigol tun habbo ha wiya la ilaha illallah jokkutumo ko wi'i wo ha o gaynoya daroɗa si takbiratul ihram on ari adda ko ɗum ɗo woni ko tigi tigi on ko selli kon haray ɓe fi ka geeƴe ɗa wi'uɗen na hunde welde ɗumannade kono si tawi on tigi ari annike geeƴe e ɓaawo naafowo on Allah wallimo kadi naafowo on o waɗi darɗe 4 o waɗi darɗe 2 o jooɗike o tayike o immike o addi kadi 2 o tayike o salmini mo geeƴe on kanko o timmini o ala fus ko waɗa geeƴe makko ɗen no timmi ko marno probléme ko si tawi imamu on waɗi ɗe 4 non engros nde wotere pette o tayyaki ɗo haray neɗɗon hino andi o waɗali tayya imamu on kadi no andi o waɗi darɗe 4 e naafilo jemma ko darɗe 2 salatul leyli ko masana e nder capanɗe 9 e nder temedere janguɓe ɓen fo hino fottani julde jemma haray ko 2 wonno ko 10 e nder temedere on wi hino marsa ɗum kadi ɓe wi ko si on tigi anda tigi on kono ko 2 haray ko kanko mari ko sujjata nde wonno tigi on o uyti o ɓeydi o sujja ado o salminde kono ko si tawi o tayyanoki joni hande kadi oɗo ala ta goɗɗo o kadi ƴettu horugol e julde nden e naafugol yowindira ɗum wana gotum fi goɗɗo naafali hatta o hoora fi goɗɗo hoora haɗata o naafa ɗi yowondira ɗi jeyda naafugol foti ko suumay ma na suumay ko naafete horugol foti on tigi no naafa ma naafata ko yo horu ka be joddi mum ndin ko feere si boni kadi ko feere woni no yoɓirte awa joni noon haray o landal ɗimmol ɗo fi yahugol ka neɗɗo lando duwa o
ngandi peji din ko foppu ko si vérifiama tun landagol du'a o hino sellinde wonno tabiti kanulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe arayno ɓe lando du'a kamɓe kadi ɓe landodirayno du'a kamɓe sahaba ɓen imanu on hino joli ma no jogi probléme terre ma miɗo nawni waɗane lan du'a ɗum ɗon hino tabiti hino selli kono joni noon takketake haray oɗo landal ngal yahi faydi hella takkugol si tawi a turanikel an Allah ha mi heɓi haray mi waɗante 100 000 ma mi waɗante 1 million ɗum ɗon ko takkugol ko lillahi subhanahu wa ta'ala to waɗante sa torade Allah hino selli ka wi'a Allah si mi heɓi nde hunde ɗo mi hooray ma mi anni yoto 100 000 ma mi hirsay nagge moƴƴa ka waɗa kono se a waɗi hino dagi ɗum ɗo ko nazur ko Allah tun jeyi ɗum ɗo kadi goɗɗo waɗantake ɗum ɗo e kadi du'a wana ko yeyete min tigi on si tawi mi du'anike ma haray si heɓoyike haray ko ɗum ɗo okkatalan ɗum ɗo ala sellaka ka du'a ɗum haray son tigi wattana lila ɓe yahoya ha natoya e takke ko wiyete nazru kon joni ɗum ɗon ko Allah tun jeyi so waɗoy ko wona ɗum haray o shirki si a yehi e kadi ko neɗɗo mo hooliɗa diina mum tawi hiɗa hooli diina makko jilla e shirku jilla e bidi'a jilla e pono panare oɗo ya wawi landademo yo waɗane du'a o si du'a o on jaabike ko an andi ko honnu wawi waɗude kanko non o ala haqqe ton o ala droit to landagol ma haray ko ya okkan simi du'o ma si marsoy ko ya okkan o ala on droit ɗon e an kadi a ala wigol joni simi heɓoyi mi okketetel sa heɓoyi ko Allah okkata joni non hande kadi sa heɓoyi anni ke 100 francs siko imamujo a naɓi ka julirde ton yo soode courant ma yo soode ndiyam ma yo wallitore ɗum ko an andi ko volontairement par ce que ko ɗum ɗon pusata on tigi ha o wontoya karamo kojo okkorgol goɗɗo sadaka an tunnu si a anniyike ɗinɗi anni yotoɗa ɗon wonde ma jonnoye o waɗowo du'a o ɗin ɗon tun hino ɓuri faydi ko landoytoɗamo du'a o kon anniyi on 100 000 ma on 1 million mbiya Allah ɗiɗo mbuɗi mi anni yike ɗiɗo ko hunde kaari mi faala ya wallan naɓa jonnaɗi ɗiɗo ka hana jonnede ɗon anniyoɗa ɗiɗo ko ɗiɗo woni du'a o ma on ɗoya yahde jonnoyeɗi goɗɗo ma si marso e jonnoye goɗɗo jonniɗi Allah hino ɗo 5 million mi anni yike ɗiɗo ko fiima antun miɗo faala ɓeygu miɗo faala mbuuɗi miɗo faala voyage miɗo faala ɓiɓɓe miɗo faala ɗum ɗo Allah mi torike ma ya newnana ndara si Allah newnantama ma annike a ndari a tawi quartier on ɗo fof ko haton jini ko tew yaha ka buuse ɓen hirsoya ton naggeta rondo nge addade jange fatiha jange qur'ana jangen hirsa waɗa e saseji sendita ara jonna galle be ɓay hiɓe haton jini e tew ma ndara tawa o quartier ɗo fof ko haton jini ko maaro yaha sodoya maaro ara jonnama ɓe na ya moɓintirɓe de ma waɗe du'aw de anni yoɗa ka ɓernde ma ko nawnare ma nde yo Allah dikkine ko faale ma yo Allah newnane ko alijanna faalaɗa ko goɗɗum faalaɗa ka anna ɗo ko ni ɗum gerdete haray hande kadi a ɓortike ko ɗum ɗo kadi ɓurma moƴƴande ɗo wana shirku wana hay fus ko an waɗi sadaka on sabu Allah hiɗa faala non après sadaka on yo Allah waɗane ɗum ɗon hino selli kono haray yahugol ɗum ɗo kala neɗɗo kadi mo holnaki landotoɗo piri e du'a oɗo landetake du'a ko ɗum si ɓe wi ko neɗɗo holniɗo ka diina laaɓuɗo na non forcé oɗo ko ma o wona ceernojo ko ma o wona waliyajo ko ma o wona imamujo no wawi wonde hara ko puusowo brouet toon si diina makko kan tun no régli ko oɗo hana landede du'a na forcé o wona mawɗo na forcé ko wona paykul na forcé o debbo ma gorko ko kala mo diina mum laaɓi foti mo mari martaba yeeso yimɓe ɓe wala martaba yeeso yimɓe ko ɓeɗo landete du'a o hara yo allahu subhanahu wa ta'ala faami haray was rami siɓe juɓe fi neldugol maayi ɓeɓen ɗum naka suudu ma ka gaburu naɓete ko ɗum sa waɗi du'a ko Allah hewtinoyta sa waɗi sadaka ko Allah hewtinoyta ɗum moɓugol yimɓe ala e ɗum ko yontigi du'ano tun mawɓe mum ɓen ma o anni yo ndiyan sadaka
ma o awa leggal o anni o kamɓe jeeyi, ma o jesa ko loyru o anni o ko kamɓe jeeyi, ma simo jogi o soodi coñci ara ko yona ɗi julirgo mo ɓe jonnude ko kamɓe jeeyi. Allah hewtinoyi e baraji ɗin. Ko ɗum ɗo woni tigi tigi on e neldugol mawɓe mum mayuɓe. Amma wigol ko fida ma mi hirsa e nayi mi nodda yimɓe ɓe janngu Qur'an ma ɓe janngu Yasin, ɗum ɗo fof ala e bindi. Duwannoɓe sa mari 100 francs ma ya mari anniyoɗa sadaka jonna tampuɗo harana koma borire wo waɗɗa, ko ɗum ɗon haray mayɗo jonnante. Ɗum ɗon haray mayɗo on jonnante ko sifa non. Woɓɓe kadi landi ka asaɓe gona sani wondema tigi tigi on mo walike juuli futuro to walike ɗanike ha ɓembi horugol ko onno ɗum nayi fus koyo juulu geeƴe makko ɗen e subaka makko on o kontina horugol, ɗum bonnata suuma e yowodira kadi ay fus. So ɗanike o finali ha ɓembi o kontin suuma e makko, o salli ko o juula geeƴe makko ɗen o juula subaka makko on fi yeeso o reno ara o ɗanora ali sifa noon. Nde wonno wagutuji nayo wowtino, so wowtini ko cheytane walla e mo e golle ɗen. Haray ko ɗum ɗon woni tigi tigi on arayno. Allahu subhanahu wa ta'ala faami. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. laawolkisal ko laawol peewal e ɓantal.